Naimbag nga orasyo amin papagayam, syakman na ni manang yabianang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sator. Dear manang biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito nga experience ko itibiyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Awan mo iti panunot ko na italinay. Kun may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbag nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang ha. Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, adda nga min problema. Anya manen a problema day ta. Adda nga rot itartarayak a babae, iji lugar tayo. Ipilit na tibagi na kanya. Kat jakmat ay ayatayin. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang manang. Kung amin, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gayam. Kunay, ikamat nakit din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kahit amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Adda nga ron, bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagakan ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin ka mutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak, manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Uwan, manang. Ay, kasaritam to nga ro din ni Bayaw. Tamakipag naadak pala dito balayo. Ay, kababayin samat kan kwa na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot, manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo tangkal? Ay, umay ka. Umay ka barok. At napapananta. Ha? Sa dino, angkal? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, angkal? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti adda ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak ni Benjo. Hello, naimbag nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ikamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kaspang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Agaplaya ko mga agabrod, manang. Ay katsi ka Addalataken ka day ta. Addara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabrod mo. Ay, thank you, manang, Ngam, adapay mo't kwartak nga ramatak. Adapay mo nabati iti urnong ko, manang. Apay,
Nauma kan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign ang iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iso napanunot ko ti ag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-er-day jay nga ulit ag asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarte. Di ka madanagan manang, tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupammat aminen nga agkursonada ken ka? Mga sawa ka kiting, taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer ngamin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursonada kang kuana. Mga sawa ko mga minang tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga no di na pa'y kaya mo iti mga asawa. Kamaysa ka kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tamapag-asatan nga aga broad. Benjo, kursonada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mo't nobya? Di mo't at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay? Isulang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangen ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Adakan ka dayta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan, manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan na ka nga rod apagan ano day jay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita ka kakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At da iji lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo, Litag. Saan nakaapagan ano day jay? Ta saanan anawaya? O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa yung mga rod ti update agency, mi manang. Alanganan samot Anya, kat, agaplay ka laangan ay tisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wento, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply ading ko. No kayat mo, si kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Sika ti para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda, di ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaangan. Taura jak agtrabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkid di Sige nga rod, panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, ta agsina kayong tumot lang.
Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman ta pinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam-am mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka. Aklunak, adamot rignakken ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Ah? Agpaiso? Uy, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata di naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. No kunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigastusak. Diyak ngamin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpada ta iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, idi na panalawas. Tapno agpada ta iti gamit. Agpada ta iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon, kan aminen. Ha? Agyaman ak karot, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay, wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. So nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si Kanti manggudwa. Anya ngay mang sator. Naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwana? Dahil manan alerma? Katwan na. Nag-date daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod. Kanayon dangag ko yung iti day babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastraken hak dito silid mo. Tada kayat ko apun kan ka. Puno ka di, tinaamuak. Namuang niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa ilang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta, talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma? Ha? Uwan manong sator. Hawan babain mo. Manangalilaw ka. Ha? Diyak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya. Ha? Anyat kahit mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Ha? Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang sator, ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di ta. na pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapod kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay sos, anya nga awan. Dakkel ti karba nga, taada na kinaawatan ta.
Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito ikabsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanati birok ti parlor ko. Ha? Sana po nun ta? Agparparbuy ti sarita da ito ataw man ha? Ay agtana ka. Padasan ti pumanaw ta talaga nga suruton ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng denjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo abading ni ulit agaw. Kaya lang bagbakagan ka ha? Ta sa mga rodamadlaw. ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kabsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Binyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kanya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kanya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman nga wan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo mantik pa isaw. Apay nagaram ka na kayaw. Ay, saan mo't kitdi? Ngem, emyo kami. Tanadlaw ko, kanag ititig-tignay na, nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang Kyle, bidot yata piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kay din ni Binyaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Insang sangit ko ti sakit tinakam ko gapo iti panangasawan ti lalaki nga inayayat ko. Kunak nagbaligi akamang tagikwak ni Benjo, babaan ti panagparbok iti sarita ngam nagbidutak. Ti amok maayat nak babaan ti kwartak ngam saan matgayam. Awan tinaramidak no di tinang waya-wayakan ko na. Tapod numat nga awan nagkinawatan me. Inaklon ko latan ti amin kat ita na kay liwliwag akon kat naragsakak matan. Jakon nagayat pay. Tilatan parlor ko tinangibukbukak iti panawan ko. Alakastan, to'y pagayam mo sa tor. Amom pagayam ko na imimnas, wano naragragsak matlaang ti agayat, no dua kayo ang makarikrik na iti kasta. Saan la amay maysa ti agayayat. Nasaya at nakailiwliwag ka matlaang. Ala papagayam, ditaan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam sa tor. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tunggal maysa.